sengifuna ke ungena ephuzwini lapha nama ukuthi usuthole umsebenzi ufune wenze njani ngokwasemsamo. Ukuthola umsebenzi ke abanye abantu bathi inhlahla yini, kunesidalo esisuke sikuhlelile lokho kusuke kuhamba ngohlelo leyidala nokungawutholi suke kusaphambene into yezidalwa ezidalile amathongo akho kusuke kusaphambene ngeinkinga ezithize. Kodwa ukuthi nje uthola umsebenzi kuwuhlelo labo ngoba uma bengafuni usebenze futhi awusebenzi, kodwa kuba nendlela. Asikho isidalwa noma ithongo elinohlelo lomuntu ukuthi ehlupheke. Even uNkulunkulu uqobo lwakhe wayengeke ekudale mayekudalela ukuthi uhlupheke. Usuke usa-experience nje ubunzima ngoba si-experience ubunzima obuhlukahlukene. Kodwa abantu uma bekubona usuphumelele baye bethe no unenhlahla ubane izinto zakhe eziqondile, kanti cha akho nhlahla. Wonke umuntu odaliwe nawe wena ongibukayo ngiyazi phela khona osho ukuthi ngazi ukuthi ngisho kuye, cha nawe usazophumelela mawukuthi awakaphumeleli. Awukwazi ukugijima uyobonga emathongweni kodwa ungakaze utshengise lapha kubantu abaphilayo ukuthi uyabonga. Okay, right. Before ukuthi uveze ukubonga emathongweni uqala uyotshela phela abasekhaya, angithi yibo batshela ukuthi usuthola umsebenzi kanjani, first salary, ukuze ugwemeke ukuthi wena mawususebenza uthi imali awuyiboni yenza njani ini. Yonke njengoba injalo mawukade uqeda uku-withdraw into nje oyenzayo uthatha le salary uyaphi nayo uyoyibeka emsamo yonke, uthathe lesi slip esinale mali engenile. Mawuthanda nje wenza i-bank statement to make it simple and straightforward. Angithi kunayo ukuthi kudeposithwe emalini wakhipha malini, usuzokuthatha ke uyokubeka lapha emsamo. Uyabika ke ukuthi ke mawukuthi nisengaphansi lokushisa impepho wenza le mkhutshana ke eyenziwayo yokushisa impepho. Ngiyobatshela abanye abantu ngelinye ilanga ukuthi impepho kwenziwa kanjani. Mawukuthi senikulolu hlelo ke lokuthi anishisa impepho njengoba bekade ngishilo ke indaba yebhawula namakhandlela. Uwedwa ke lana ukhuluma isayidi lakho sekuyabekwa lapha lokho kwenzelayo uzoyikhulumela wena akuzukhuluma umfowenu. Kuyenzeka ukuthi ushisa impepho nje kanti akagcwali ukuthi ngabandawonye akusho ukuthi umuntu oshisa impepho unithanda khona naye esayidini abanye. Kodwa lokhu ngoba kuqondene nawe uzobe usumtshela nje umfowethu ukuthi mawukuthi akahambisani nezinto zelento zokuthi yena ucile ukuthena impepho, phuma ke wena yenza ngalendlela yakho ngoba usuwakhetha ukwenza ngalendlela. Kodwa ungabe usubalekela imithetho yasekhaya ngokuthi wena ususebenzisa enye indlela. Ufuna ubayitshele phela ukuthi wenze njani. Yikho bengithe kubalulekile ukubambisana emndenini ukuze nenze into eyodwa nonke.